Dakle, ljudi, prošli klip je bio najstariji anime naslov i tu je bio anime Kraba i majmun. Ali želim da malo detaljnije ispričam o ovom animeu, tačnije da ispričam cijelu jebenu priču o animeu, ali neće biti, bar nadam se, klasično prepričavanje, nego ona nešto zanimljivije. Ajmo da krenemo. Dakle, bila je jednom jedna kraba koja je išla onako lagano i našla pirinač onako VTF na sred puta i nailazi lenji majmun koji želi da se menja s krabom za neko seme drveta. I kraba se prvo uznemirila, ne znam zašto, ali ipak su se onda menjali i onda iz semena izraslo drvo. I krabica je bila naravno srećna, ali kurac, drvo je bilo previsoko i nije mogla da se popne na njega, ali to je bio majmun da se popne za nju i da uzme neko voće sa drveta. Ali onda kada vidi kako je ta voćka zapravo lepa, nije teo da deli voće sa krabom. Nego, znači sada, najveći plot twist u animeu ikada. Znači prvi plot twist u ovom anime svetu. Majmun uzima voće i ubija krabu. I kraba, zbog šoka što je napadnuta pre svoje smrti, se porađa. Koji kurac, ali dame i gospodo, sada kreće prava akcija. Krabino potomstvo želi da se osveti majmunu i sa nekoliko pomoćnika koji su bili Kesten, Kravlja Balega, Pčela i Top idu u majmunovu kuću. Kesten se sakriva u kamin, Pčela u kantu sa vodom, Kravlja Balega na pod, a Top na krov. I majmun ulazi u kuću, pokušao da se odmori kod kamina, ali bam, Kesten napada majmuna tako da se zapali. Kada majmun pokuša da se ohladi vodom iz kante, bam, Pčela se prodere. Surprise, motherfucker! I ubode ga. Onda on pokušava da pobegne iz kuće, ali se oklizne na Kravlju Balegu i Top puca na njega i ubije ga. Ima i nekoliko varijacija ove priče, tako da ajmo da ih čujemo. Jedna varijacija priče jeste da je jedan od pomoćnika zapravo ulje. Zatim imamo jednu varijaciju gde je jaje umjesto Kestena i alga umjesto Kravlje Balege. I u toj varijaciji jaja napada majmuna tako što eksplodira i umjesto da se oklizne na Kravlju Balegu, oklizne se na algu, taj majmun. I imamo jednu varijaciju gde nakon što su ubili majmuna, krabina deca idu u zatvor i odmah idu na smrtnu kaznu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče klipa, ja se nadam da vam se svidao. Ako jeste, molim vas, razvalite taj like, subajte se na kanal, šerujte ovaj klip, a mi se vidimo u sljedećem, do tada imate jedan veliki pozdrav.